Let's go keun ya anjing. Mau balik. Ke mana euy urang euy? Urang ka Tongoh, bukan ka Tongoh. Ngaliweng ke di spot. Soalnya spotna orang kakara. Oke, siap. Spot anyar, Bray. Oke. Let's go keun. Siap. Siap. Keun, Bray. Let's go keun bray. Spot bray, soak ya bray. Aduh, ampun ieu mah bray. Semoleka ya ahli kubur. Gaskeun bray. Tapak tilas jelema ieu tah. Siap, Waduh, ieu mas spotnya sangat mantap. Ajoak anjing cara naon anjing, ampun. Aduh. Pokon bray. Oke, Bray. Kumaha bray? Kita ketemu lagi ya. Ini udah di spotnya, lihat. Jalannya juga. Waduh, Waduh. Membagongkan sekali. jalan bagong bray. Ya, tapi ini mah sawahnya masih udah meninggi ya. Meninggi. Jadi kita cari yang spot sebelah sana dulu. Oke bray. Lihat lagi ya. Masukkan lagi, Bray. Let's go keun bray. Ya, oke, Bray. Ini dia spotnya ya. Spot baru di atas gunung. Citayam Pride. lain, Lain. Pesan Pesenso. Citayam ya. Citayam. Aya teh lah Citayam nu Ciasem meureun. Citayam. Gimana ada Bang Jimboy, ada Bang Kubay, ada Bang Endot nih. Tebih-tebih di mana, A? Jakarta. Jakarta. Betawe ateh ngemengne. Kade betawe. Jepang. 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 Bang Jimboy dari Jepang. Jepang bagian kulon. Nah, gitu, Bray. Rumah goblok. Aduh. Masih panas, Bray. Nah, ini spotnya lah. Ke atas. Nah, kita setting-setting dulu. Oke, Bray, kita lanjut lagi. Habis setting langsung digaskeun. Kita istirahat dulu, break dulu. Oke, let's go ke nih, Bray. Mantap. Bray, ini ada santapan di sini. Udah ditarik Pak jauh nih, Bray. Tuh. Sikat. Dari tadi, Bray. Udah ditarik dari tadi ini teh. Abokan nih kresek, ampun. Nih. Nah. Dah, wah belutna, Bray. Dah. Set helikopter pertama habok. Nah. Dapat, Bray. Endot aya. Ya, helikopter pertama mendarat, alhamdulillah. Ih, hilapeun can di setting kamerana. Jong-jong ngurek. Kayu, Bray, dapatna hasilnya. Jackpot pertama, oke. Lanjut lagi. Lanjut. Langsung nih, Bray. Mantap. Cerot. Sip, sok. Oke, Bray, Mang Endot nih. Ada pergerakan ku helikopter kan lah tuh mereka tinggali kadi ya tuh ningali tah iya bagus, mantap wah babon mana ngali iya bagus, Bray, mantap lah ya, mantap sip, masuk nih, Bray, iya mantap strike Endot mantap ih galangan Bray palawar kia hipu. Bray, dapat sambaran di sini, Bray. Ini lubangnya, Bray. Katingal itu, Bray. Kerabnya, Bray. Sarua urang ge kerab, tah pokona mah di dieu lah, tah. Kehalangan eta di daun, tah ieu. Pantang salit. Set. Aduh. Sikat. Tah, Bray. Tah, belutna. Aduh, alit ieu, Bray. Helikopter lah salit. Ah. Tah. Onying eleh euy. Mantap kene nu Mang Endot, aduh. Mantap. Double strike, Bray. Masukkeun deui, Bray, nya, Bray. Masukkeun? Bray. Mantap, masukkeun. Double strike. Oke, Bray, dapat pergerakan lagi di sini, Bray. Nah. Kita panteng salit. Tak sikat. Nah. Mana belutna? Cilik, Bray.
Ih, tanagana tapi letik-letiknya kecil-kecil juga, Bray. Tanagana mau mada, Bray. Tuh. Set, helikopter. Siap. Di habred. No. Cilik, Bray ah. Ini cari tanah mana? Segede jempol suku teh mana not tuh? Sekian Bray. Cingir itu mah kelingking sebesar kelingking lah. Jadi kelingking. Hah? Oh, jempol suku orok. Jempol kaki bayi. Oke, Bray. Iya weh tuh ngeraya. Terbalik wae, Bray. Kagak bah. Lumayan ya, Bray, tapi sanggutannya mantap, Bray. Sebesar ini juga. Oke, lanjut lagi, Bray. Udah suka nih, Bray. Mantap. Yuk, mari, bye. Yuk, Bray, Mang Babay di sini ada pergerakan lubang bagus banget, Bray. Aduh. Kurang malah letik ya. Kumaha ngarekalna dah hese atuh. Alhamdulillah. Ya, nyambut itu. Belum ada pergerakan, Bray. Nah. Gagal cina tadi. Nek disampeurkeun kaburu gagal, Bray. Kumaha tuh? Hayang nginum, anjir. Kumaha tuh yuk, nek beunang mah? Moal. Kata mau geus? Acan aya pipilih galangna hoream. Oke, siap atuh. Kita lanjut lagi, Bray, cari lubangnya. Ntar kalau ada pergerakan tinggal di WA nya. WhatsApp. Ya. Masukkan di, Bray. Oke, Bray. Bray, kita dapat pergerakan lagi di sini, Bray nih. Tuh udah dimakan nih, Bray, biasa. Kita coba sikat, Bray. Potong salit, mana belutnya? Mau lonyon anjir. Lah, Bray, tunggulah, Bray. Kita kasih umpan lagi. Masuk ini, Bray. Oke, kita lanjut lagi, Bray. Mudah-mudahan masih mau, Bray. Mudah-mudahan ya. Wih, lihat, Bray. Mana ya, Bray? Ya parean. Poek, Bray. Tah. Bukan nama iya liang teh tah, dihanap. Cangkel, Bray. Bray. Oke, Bray, mau aya pergerakan di bejana, Bray. Cangkel euy. Tah, Bray, disantap, Bray. Disantap, Bray. Ditarik. Set, tantang saya sikat. Nah. Bray. Bray. Helikopter, Bray. Helikopter, Bray. Nah, lumayan, Bray, mah ada babon, Bray. Nah, sempat gagal sekali. Mang Jimo kenging. Kang Mang Jimo dapat di sana. Mang Babay nonggeng di sana. Mang Endot di sana. Dapat lagi, Bray. Alhamdulillah, Bray. Cangkel, Bray. Posisinya tuh menyamping gitu. Jadi aku tuh kan menyekelannya itu adalah heseun. Pada ini hasilnya. Tadilah tarik nama mantap. Masukin deh, Bray. Wah. Tuh. Jeblok deh. Bray. Bodoh bilang. Udah gue. Anjing gue. Strike di sebelah sini, Bray. Sebelah sini Yang dulu yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik wangjing gue itu, Bray. Ini dilepaskan tuh. Airnya. Mana ada ketinggalan. Masih dulu.
Aya anjing. Kalem. Nah, rese tuh dah. Wah, ya. Cingan dulu. Cikan dulu. Ini boy. Rek penat dia mah ini buat ting sih mana ya? Kau tuh dapat pisah sih. Heeh. Ada mana gitu teh? Hah? Grup Kurawa Hungkul. Masuk pas prajurit nih mana kita abdi lungku itu bray aduh. Waas kupiuna ngali aduh. Bray, lihat. Oh, lihat. Sambarannya lihat. Kayak kecamah euy. Aduh, Anjing. Ih. Tanoh, luna. Ulah no. Lain kuat ngaboler kieu kan. Krok ternyata disambut ku jeung we. Bray tuh lumayan bray tuh. Tah, kepala. Sepil heula, sepil heula. Tah, Gak do bawah bray. jauhan atuh. Oh, jauh. Teh da mun banget mun deket-deket teuing. Tuh, bray. Ah, ieu beulutna tah. Wati bobaranting. Di mana itu agung Lumayan lumayan bray. Mana sepil heula Mang Jim we. Geus berat bray ieu. Mana nu babon tadi teh? Hah? Alit. Nya agung kieu. Sageun belut. Nya cuman di ieu Di naon? di daneli di rusak. Lumayannya oleh sieukeun bray. Kesukeun bray, mantap. Ningali heula piuna mah. Piuna teh wah piuna ieu bray. Mana tampo mas teh? Oh itu tuh. Ah, itu tampo mas bray. Madep kieu. Tah eta tam capedak. Tampeleng itu. Amak lesukeun deui bray, mantap. Bray Mang Jim boy kenal bray jangan bray. Hah? Kok bae di garo ge. Di dinya bray handap. Hanapeun. Buburialan nama bray. Mana belutnya Tah, lumayan bray. Ngalih Ngalih euy. Yang puas we. Ngalih jero 2,5 meter. Mantap. Mantap bray. Ngacong dia amek kan. Sukune bray. Mantap can puas na. Sekali. Ngcakiu. Sukune bray. Oke bray. Penutup mama. Udah dulu di spot yang ini. Udah mulai mendung. Soalnya lagi spot. Kalau sekalian ke handap. Lalabur resep ya bray. Ulah atuh. Iya pelabuhan nih mah. Ulah. Kayak reviewnya di rumah aja lah. Pelabuhan ya bray. Soalnya sudah mendung kan jalannya itu jalan tanah. Takutnya mengleur. Leur kan bahasa Inggrisnya. Licin kayak gitu. Serodot gepluk. Nah itu endot tuh dapat endot si Bray di sakuan nyemuai di kantongan. Kayak review di rumah lah. Bray siu di perpiuan. Kita mau OTW-an dulu pulang tuh jalannya teh taneuh kieu jadi lamun hujan teh kalau hujan tuh leur pikeun gitu Bray. Oke, teruskeun di Bray tuh. Mantap. Oke Bray, alhamdulillah sudah sampai di home my way again together Arate. Nah ini hasil Mang Endot, hasil si Bray, hasil Mang Kubay, hasil Mang Jimboy. Ada 4 periode. 4 hasil. Sok atuh gerak-gerakkeun. Oh poek Apa ya center? Pakai center sok. Kalau pakai center baik itu. Memang babay dulu. Sebelat. Bogo, ini halus bae belah. Curang ge. 2 mah. Nirojit cacing kendang 2. Jiga naon wae. Oh akuariumna deui euy. Dedetkeun aja ieu. Gas. Sarua bogana halus. Henteu halus sarua. Tata lain libahong ya. Itu mah tuh. Bain 2 ada. 1 2 3 4. Apaan itu? 5 6 5 anjing. Nuruti pemenang newak si Bray. Bain 6. Si Bray berapa si Bray euy? Ini babon kan. Lebih terakhir teh mah bae. Udah ada gede. Lumayan banyak euy. 1 Sakit bener 2 3
4 5 6 7 evakuasi euy. Ini 12 kerja. 7 8 8 ekor. ekor bogo 1 Bogo 1 9 ekor. Ah, modar eta mah bogo lagi. 8 ekor enot 5 genep anjing. Salapan atuh duh. heeh Yang nu ditewak namanya hiji. senderan bay Iya, di senter. Senderan ieu nih moal somar hiji sian nih loba gaya anjing. mau beli balalat senderan kali balalat balalat Ngere gitu tadi hitung setengah eta mah. 2 Tah hiji yang ieu 3 4 5 6 7 8 anjing segera teh cacing. 9 10 11 12 13 tambah 2 15 tambah 5 genepnya nanti Dot. Heeh. 5 genep 2 hiji. 2 hiji tambah salapan 8 salapan panjenengan berarti. panon si enot Oh, berarti 8 tambah 8 berapa? 2 salapan. 2 salapan ekor. anjing Kurang hiji deui oke euy. si Tony anjing Kurang 30 tiluan 30. baturana 5an 5 nu hijina genep si Tony sisana Nah, gitu Bray, ini reviewnya 29 belut, 3 cana limbah hong ting limbah gong ting. Lumayan Bray, aduh spotnya rada mantep lah, lumayan Bray, kita eksekusi lah. kirimkan meureunna Tah, ini Bang Endot, Bang Jimboy, Bang Kubay. kadikeun bay Udah ya. naon ka mana Oke Bray, segitu aja Emang video picture? kali ini. Anjir poek. mana picture aja picture Video kali ini kan itu alhamdulillah dapat hasil. See you next video, bye bye. oh bogo Bogo, bye. Bye. Dadah. I love the chase and the hunt, and I say